Mbak Amil, siapkah Anda menjadi istri yang solihah? Insya Allah. Insya Allah. Nyosoyana, siapkah Anda? Siap. Amasa, Siap. Atana, Siap. Rakora, Siap. mandiin anak, Siap. nyosoyana, Siap. nyosoe. Apa kena? So kita kebodoh lah keluar kapi. Berarti sampean acak betul na artena. Ud bela. Artena alatinin anak, alatinan laki. Siapkah Anda? Siap. Dohir batin? Iya. Tak angok-angokan? Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nyaman sampean Mas. Ubaidi. Orang mana? Keramat. Mak Semak. Loh lah, jumpa di mana pertama kali? Gak tahu. Gak tahu. Lagi lupa lah. Mbak, di mana jumpa pertama, Mbak? Di pantai Sumeneb. Waduh, pandangan pertama awal aku berjumpa. Tet. Nang Sumeneb, pantai Sumeneb, bareng Mas Ubay. Misalnya Muhammad. Majuan Mas itu, miringan Mas. Taduga, aku tak duga. Nah, lah begitulah. Nah, Mas Ubay, siapkah Anda menjadi suami yang soleh? Insya Allah siap. Ongguan. Thank you. Alaku seberat apapun siapkah Anda? Insya Allah siap. Ongguan Mas. Thank you. Majang, siapkah Anda? Tahu nih. Tahu nih. Ini ibalay matwana. Ibalain. Matwana beda. Betul lakian beda. Ya sekolah dek ya sekolah. Ales majang. Pon. Sampean lah kona sedih daerah sampean apa? Tani. Daerah tani. Siapkah Anda asaka? Tahu nih. Kok tuh oning? Bilina saya bilina. Majang tak tahu, tani tak tahu. Aku apa? Dagang. Tegeng. Dagang bisa? Tak bisa. Berarti majang tak bisa. Atanih tak bisa. Dagang tak bisa. Ngicok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. Al-Fatih lima uliqah wal khatim lima sabaqah nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para ibu nyai, wabil khusus Kak Dento guru peten gaul stajah Kak Dento
Nyai Munawwarah sebutan kaulah amul jaki, wabil khusus Nyai Siti Halimah sebutan kaulah amul jaki, setajana para ajunan, tokoh masyarakat, para guru ngaji, setajana sebutan kaulah amul jaki, abdina tak ngauningi asmaipun para ajunan sebutan kaulah amul jaki, sahibul bait tuan rumah sebutan kaulah amul jaki, untuk Ibu Tati sebutan kaulah amul jaki, wabil khusus sarang Pak Hasan sebutan kaulah amul jaki, mempelai berdua yang berganti kostum saya salen ikadinto anak Amelia sarang selake Ubaidillah panggilan Amel, sebini selake Ubay, sebini Amel, anak Amel sarang anak Ubay. Lo beri kok tongkok do iya kan aku tadi melarat. Abu lah, terima kasih kami sampaikan. Acara yang kedua langkong maki langkong. Abu coba yang tahu beri kok tongkok ngaruh ada akan kak. Allahumma sholli ala Muhammad. Anak Amelia Amel anak Amel sarang anak Ubay Ubed mulai sorboja Ubed yang dina siapa Ubay. Setajana saja hadir saat mungkin mobil khusus ibu-ibu kompak hadir alhamdulillah hirabin tada layan gue pancin dengan benih karau teru apolong semangkin mangker apolong sampai arek ya keswargan Gusti. Amin Allahumma amin Allahumma amin Allahumma. Senang ke pengajian benih keng terus ya lemoreng tangki muncungnya paroha di sampang benih terus ge nah kina bangki kenapa keng terus warga keng terus war mau nang ke neraka orkes nang ke or naudhu hemenda nyanyi kelam tin nak roh lek kalian padeng bulu nasong groseng. Allah nyon selamat amin Allahumma. Muka kaulah panjenengan saling ki mangken tato mata pangkiban kaulah semangkin. Muka apolong sampai aku kajunan airpun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dalam nyareh ridwana Allah, oleh ridwana Allah, oleh syafaat Rasulullah. Amin Allahumma. Salawatullah wa salamuh. Muka itu bahagia dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka kaulah ban panjenengan oleh syafaat Kanjeng Nabi. Muka ke baban Rasulullah ke swarga amin. Barukan sehu toju mungkin mulai gede alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Alhamdulillah rabbil alamin sehadir nih Kak Bu. Banyak kurang lebih 5 ibu. Kurang lebih 5. Kurang sekoni lebih tak banyak. Alhamdulillah. Nak ada nih kamu nak ke pengajian tadi mau nak ke orkes. Sama-sama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi Ya Allah Rabbi Mamelia jatuh barokah Ubaidillah dadi keluarga sakinah mawaddah amin
warahmah. Amin amin amin. Gampang rezekina, lekas kebairoma, lekas ongke. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana asyik adadama hisolatan daimatan ya Allah Rabbi Amelia sarang Ubaidillah dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Anak cucunya solihin dan solih, anak cucunya solihin dan lekas kebairoma, lekas ongke. Amin Allahumma. Sehadir muka sehat bisa apa sapole. Alhamdulillah bulan Ramadan tak kering sakale. Bisa tarawih, bisa apa sah, bisa duha, bisa tahajud, bisa maca Quran. Mantar depaah tahun datang. Amin amin. Allahumma syukur ke Allah lagi. Tuh 2 3. Allahumma sholli wa sallim sayyidina wa maulana bin adadama hisolatan daimatan bidawami mulkillahi. Allahumma sholli Muhammad. Lanjut. Lanjut. Tak mulia. Ong Huan sampai degi lagu 2 malam jalanan kula mulia. Pada tak beres. Mun sampai 2 malam ngaji sing ngaji mulang tak beres, sing ngaji juga tak bah. Tokol bilaken kula ketempuan. Daripada selamat saja. Amin. Teroleh barokah. Amin. Samangken kula panjenengan muga tak mangken tok abangki sampai ke swarga. Amin. Mantra polong banyi farroha. Amin. Mun kula ke swarga sampean bi kula syariah. Amin. Mun kula tak ke swarga sampean ke swarga kula sare. Amin Allahumma. Mun pada tak ke swarga jak pada sarian. Keng mantar saja hiburu itarim aban Allah ibadah. Amin. Bareng taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Maju ada maju. Maju tak milu kan ngaji ya. Ke TV bisi tengkan kali Pak. Allahumma Muhammad. Bareng taqabbalallahu minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Ya Allah, ning arten sampean. Ning rotok sing maca. Taqabbalallahu dalam artinya, ya Allah, mantar terima asal ngajunan ya Allah, amin. Minna kau lesi ngaji Allah terima, amin Allahumma. Sehingga ngaji terima, amin Allahumma. Semakin si hadir ke pengajian kepi terima ya Allah. Minna wa minkum kau lesi terima, kepi sampian panjenengan terima ya Allah, amin Allahumma. Allahumma taqabbal ya karim, ya Allah terima aki Gusti, taqabbal ya karim, hidat simhamulja terima aki ya Allah, amin Allahumma. Dei arten ketok roto labal Allah wa minna wa minkum Allahumma taqabbal ya karim. Hampir tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Kolak Pak Pereng Lobot. Bener ki? Mun darusan banyak abin je. Bapina se ku keung apa lapar lah mari atara mari olahra coba sampean atarawih nikah gula lempo berdebik gula nikah mancing sekalian duka leh kita nyaman ting teluk kali nyaman lagi ki bener ki ting teluk kali pademang bener bu ki pertama tak nyaman gere berdua gere berteluk lemes bener ki arapa
Berarti panjenengan korang olahraga. Benih sampean korang tak toman. Pada bi gula ngakan meloloh, pada ngakan tedung, asapuan rakora. Kira bagi. Sakora sapuan dan bini tanah tapi ada tak olahraga tak sampai nunduk ke bebe, sampai sujud. Dari gerakan olahraga yang terbaik, ingki menikah gerakan solat. Gerakan. Coba mun pasaan kan sehat sampean tadi. Bener ki? Mun pasaan anak apa beda hadis sumu taswihu. Apa asa sampean mulai sehat. Bekal sehat sampean. Taswihu bekal sehat. Amin Allahumma. Tak kira kering apa sah. Mantel selamat kabeh. Amin Allahumma. Orang sekek lambung, sekek emah mun pasaan beres. Mun pasaan yongku ta ya. Bener ki? Anapa? Makan tepat waktu. Kapan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Ngakan. Ngenom tak ngenom. Mau tak mau pakun ngenom. Jangan ngenom ki buru. Jangan ngenom mengku. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantan kita datang tak bahas mantan, bahas pengajian kalau bumbun nikah. Tangki separak sedok kebi hampian ban gulen nikah. Aduh nak deki roboh hancur semua nikah. Hancur mina nikah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ane kecepon sing unjeng ku lagi bulan ader ku. Lambo ya Allah jangan banang empan umur cepon bener ki. Ya Allah mau nak foto gula. Siapanya mana? Amil di cudu ya Allah munjung nyipar roha. Alhamdulillah pocur nyipar rohan ki audi. Mungkin nyipar rohan mate tak nemu jo nyipar rohan. Siapa yang mau nyipar rohan tak nemu jo. Polem pobok terbok tak nemu jo. Yang suara nyaman lagi bagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Dina ceng suara kulit nyanyi dangdut ikut lagi ibadah. Kan ibadah lagi. Gencar bi Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dadi sampean mun teka hajat semangke lan nadar kabeh. Ya Allah, anakku tak paju ya Allah. Mabere mutong tetel ya Allah. Matemu lah ngandung ya Allah. Ma ada aja ya Allah, lah kompoi dan dirembi ya Allah. Anakku udah jag-jag kita paju ya Allah. Kor paju ya Allah, mujung nyipar roh ya Allah. Amin Allahumma. Haram mungkin bunyak aku lebu. Mungkin nikah hadis kuncang gula. Kan gula sakit 3 tahun. Kan kau harus mungkin lagi. Sakit 3 tahun aku lebu. Ki poton ni kan pada foto poton wa gulu ancor ya bi Allah ki iba beres boleh di acara boleh alhamdulillah nikah gula poton ancor toko ya zombie TV Allahumma shalli ala Muhammad ancor tu kabeh alhamdulillah paudi bi Allah alhamdulillah. Dadi panjenengan sadar penyakit tak mematian orang bener penyakit tak mematian semematian orang ajen banyak tua tak gelem mate lah lumpuh tak gelem lah setruk lah abit 4 tahun tak gelem seres beres kan ngakan dung tedungan entar ke Surabaya lemolena entar ke Makassar lemolena aku lakong ini cukup ke sepanjang kesapkan tasek bener jadi sematian orang punya penyakit buktian gula kering 3 tahun letu ke ibu ada gulen sekali robo nanti kiki koton kepir tuh bi Allah mi paudi jadi panjenengan pesadar jadi kering ya pasrah ke Allah tak matian orang sekering kepi sandi budi kering lah ceter keboter penyakit tak matian orang sematian orang penikah ajel al mautu yati baghtatan wal qabru sunduqul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal salatullah bareng salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin al mautu ya'ti baghtatan pateh datang tak mendadak bener res beres mate ki dengudah sela tua tak gelem bener ki wal qabru sundukul amal kuburan kota amal kapan masuk dalam kubur tak bisa keluar boleh tutup amal lah tak bisa nambah amal soleh tak bisa bajang boleh tak bisa apa sah tak bisa haji tak bisa zakat
tak bisa sedekah, tak bisa baca Quran, tak bisa tahajud, tak bisa duha. Pong-pong ki odi. Panjenengan ayo kabiyaki. Kabiyaki, Bu. Jual kopi HP mono-mono. Jok yang setia siang malam HP ke temor. Ngakan na. Tedunga. Jagan tedung. Ntar ke pasar. Ntar jual. Jual rojak. Jual rojak di kocek HP. Apa mau ngakan apa? Sekejaki apa mau lihat apa sih kocek saya ngasong ke sobrugan dia. Nah saya sobrugan dia kuat dia juga dibaca nak. Tuh yang hijau apa tadi di seperti saja caki bus bus cowokan ke cowok. Bener? Iya. Bus jawaban ke cowok. Bener? Badah. Cowokan bus ke cowok aji nyaman rojak cap copa. Nyaman rojak capco badah tanjung badah alhamdulillah sampang badah kia ini maju ambu jahat tok mai salawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika puter syuting puter ya habibi Pak aja ya rusal khafiqaini ya habibi ya rusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ini sallallahu sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad Allah sallallahu alaihi wasallam alimus mustajibud alimu sirri mustajibud angkatan enggak rabbi farhamna jami'a bijami sallallahu Allah 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 Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Maulana Muhammad mangkan kula panjenengan odi kare sakonian tangki odi kare sakonian bunyan ulen lah bener lagi Nabi Muhammad ummadah baina sab'in wasittin baina sab'in wasittin baina sittin wasab'in umat Nabi Muhammad antara sebidak dan 70
Siap. Kula ben panjenengan nikah, kula mangken umur 55. 56. 56. Mangken kan ibu sekemi, 56 umur kula teng sanga lahir. 56. Tangki. Tua tangki. Lamun sebitek telo tak kurang sepuni aki. Bener ki? Panjenengan sebenarnya apa umurnya? 50 lebih. Lebih berapa? 52. Kadin ta umi sebenarnya Umi sakocaan. Kan sebenarnya? 70. Oh alhamdulillahirabbil alamin. 70 panjenengan umurnya. Allah lebih 7 tahun panjenengan. Bi Allah saya paring. Nabi Muhammad sebitek telo. Nabi Muhammad sebitek telo. Dadi antara sebitek ben 70 umat. Tak kira panjenengan mau 100 tak kira. Tak kira mau 200 kepisah tak kira. Bener ki? Mangkana waktu saya beri ban Allah. Torikuna aki adiker asolawat istighfar Quran long nolong yang orang jangan lak bajaran melolo ngerti bu bu munte baja tak mangkat bener are bu nyai teh temu jak beremper ya bisa lopot ngerti bu bisa bener gini bangki lah tertarik gue baca tore ngomong ki odi punya sedekah punya solawat punya dikir punya Quran bu ayo cek bulan ki buru hatam Quran situng kaleh beda si hatam situng cung hatam situng punya cung jadi ustad cung situng pengaji tung bagus cung main 2 mana bagus umi bagus kita telah berarti ini bagus cung pabit tung 2 3 4 5 punya oh bagus tung 2 Cung 2 bagus 2 panjenengan mau hatam situng bulan Ramadan pada bar hatam sebu kalah luar Ramadan aku macam sebu bilu jolon joloan bilu tengana cetak ke kopengah bilu kapi bu pun pas ke punya sebu makan Ramadan kejar si hatam 2 ibu si hatam telok aduh sekali. Oh telo alhamdulillah telo ibu luar Ramadan amin Allahumma bila maca Quran telo ibu tegeput tak kebi coron tak bisa aja kira bangki makan pong Ramadan kapuli tulin amin Allahumma sehatan telo Ramadan pada hatam telo ibu luar Ramadan 4 sehatan 4 5 6 peto belu sanga 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, selekor, 2 lekor, 3 lekor, 4 lekor, segemi, 6 lekor, 7 lekor. 7 lekor. Nyain 7 lekor. Kata ibu laku Mbak Nipah, tak laku Mbak Nipah tak ibu kilaku. Wes tau salah ko dan Mbak Nipah. Tau salah ko cak Mbak Nipah. Salah aku jangan Mbak Nipah tegel kulo ngampung kencen amin Allahumma ngampung kencen kulo boleh setengah 10 ke masjid itikaf langsung masjid apa long benika tapi kulo langsung mau oning coba kulo engke pulang masjid macam catak kujong aku undurnya jadi kau setengah 10 kadang 10 kadang setengah 11 doki mau urip oleh sekemi sekemi jus mau urip sholat berjemaah aku di masjid, aku ke kelun, aku ke takjil, apa sebeda, saya beri orang bareng kapi. Pas esok, kan orang nggak mau berjemaah kamu, pas peleman, pas buka, pas istirahat sekejap, mangkat ke masjid, bulan isya, terawih, langsung lanjut boleh, lema, kena 30 sehari. Alhamdulillah, hirobil, syukur. Tentu kita gak banggaan bego punten, keng panjenengan malah dah. Amin Allahumma. Lenin dah mayu bila si maca sebu. Luar Ramadan tak kira jo, gini bangki. Ayo kejar. Le panjenengan semakin reng mari Ramadan gampang. Deki peleman dicompok ngalak dosa kuah. Nggak dosaku? Sabar ya dan sejadah. Pas tompangin Quran nasareh. Sebelum datang lemari tuan di mana sareh? Tompang lagi. Baca benar, mulai semak otomatis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Shadaqallahul azim. Deki boleh asar. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Shadaqallahul adzim. Deki mau urip boleh. Ku keng. Insyaallah panjenengan hatam. Jak sayat Bu, selemper sekaca. Deki mu jan maca jan nyaman, jan seneng, jan lebur, jan cinta, nyaman, zauk. Kerja bareng tuh 2 3. Zauk. Bareng tuh 2 3. Zauk. Lan nyersep ke ate. Nyersep ke ate. Tonggel sampean, lebih biasa apa 10 tahun, mun tak apa, tak nyaman. Bener ki? Bener. Tetangga apa sama berapa sama teman apa, tak apa saketipi tak nyaman. Bener. Ki, makanya kudu panjenengan mulan di zauk rasa lebur Quran, cinta Quran. Mun sampean tak maca Quran, maca selawat. Paham? Selawat tak grogi. Kule compok andi atangkeh. Andi HP Mart. HP Mart tuh sepang. Nikah andi sanga nikah. Lakon apa? Reng sepontanya akibi kula. Napa amal sampean masuk kide nih kerjaan kula. Ada busen nikah. Kula seareh solawat 14.000. Wako. Ini nak 1000 tak macam apa? Tadi aku ganggu bagi. Bareng sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepanda sanjang Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Lanjutkan boleh Allahumma shalli ala sayidina Muhammad Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Lanjutkan boleh Allahumma shalli salatan Tamman ala sayyidina tanhallu bihil uqadu wa tuqadha. Syuting jong, syuting nak bihi puter wa husnul biwajhil alihi wa sahbihi kulli ma'lumin lak Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjutkan boleh Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin busyara salatan tubashiruna wa ahlana bagus wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa amin yaumina hadza ila yaumil akhirah. Sama-sama Allahumma bagus wa sallim. Nikah Bu kosong wa Muhammadin saibil busyara. Nikah kosong Bu. Tentu basyiruna biha wa ahlana wa jami'a masyayina wa muallimina wa talabatana batina min yaumina hadza ila yaumin ku kengku seminggu anak ngate anjol anak Allah Allahumma sholli melanan tak tedu anan tak teh jajak aja Allahumma sholli bos ibu Syro anan pinter cerdas alhamdulillah hirabbil jangan ngicungin di anak dengan anak muanan tedu ngembon dana gitu ngerti
Ati agel. Apa jong mbundena jong. Agel kacong ya. Mbundena. Aku nok ngono iri ya kara. Ya jong. Apa nok ngono iki kake ngono nyong opaan. Nyong opaan. Aja kerja ronjo. Ronjo jan. Lagi kantor di kosong. Kosong Bu. Tuan rumah terima tamu lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Mantan kita mana foto? Mun mari kintotan. Mantan anyar, kelampina anyar, saronga anyar, kodunga anyar, mantan laju, kelampina laju, make abede tak paju. Tak pun tak serbu, haram billahi kula. Beri malam, lek ada selajuan kelampin. Monoroma daster berak ke timur das Roma siang malam keberak ke timur tertangga ada olah masak das ada kalau pun bedodinan bener mereka masak pendut napang tedung kocak timur bisa lagi gua bawa nabot jangan pedang tekos ay beli bisa aduh lek betin kakek bubur dengan tekos lek nyabu tak mandi mari masak tak mandi boceng bubur tang tekos kepai beli bisa laki peke ko tengah dibeli bisa laki peke ko tengah ya Allah kapan dapat apa ngak ngak bojo Allah boceng tak mandi abu tekos juling tak pun tak sapa kula bu mun kering tak mandi panyampi lagi kula ada saya cubaan ke lampi ni kula gela asalen tu ni kula kena lampi salen ke tak mandi lah salen ni Allahumma shalli ala Muhammad ayo kurang ganteng aku ya Roma ini bu kalampi na si ganteng yang kui cintar cele entar kaman entar ke haji entar ke apa boleh sejarah entar saja sejarah entar saja dan tok sor bojoh yang kusi anyar berarti sampean ning 5 kali sih yang kus tahun bener mundaster toko salbutang gitu ka budak kapi le berarti sampean kapan mereka lampi yang kuing 5 kali entar kemantan bukan sepopo mantan tretan aku 5 kali tangki berarti sampean ting mate sampean yang kuing 15 kali setahun 5 kali berarti kapan mate bagi yang mate bagi berarti meleaki ang kuy kendeki betul roncong cari runding ini nak tuan sekarang runding mun cak gasan tak apa cak bentang ruang bisa disambut tujuh kursi juga bebel lah coba kursi kosong gih tujuh bah mun semakanya terganggu ya lah tujuh lah Allahumma shalli ala Muhammad. Ale. Budak-budak ada sepak bola. Allahumma shalli ala Muhammad. Ada kursi punya kosong jong, tujuh kursi nak yo. Allahumma shalli ala Muhammad. Lanjut. Mantan apa di atas? Kabudi tanang kok konding. Sebini selaki aku kajas. Sebini kok konding kabudi. Nggih bener Bu. Aduh apa saya beke beke seset ya jadi ke beken ulah deki mangening dan nanjong mun mare Pak Beng Ubed dekin to nak mun mare Fatin esir mana Emil lagi Lia Amel sini mun mare pindah ke sini soalnya kula mun dek itu lu punya leng-leng mun santai ke TV ki ngodah otak sake mengagulah yung kapi lah yo sini Allahumma shalli ala Muhammad turun dekin to salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bibit wabil ghadi
wa kulli mujah bi ahlil badriyah. Leng. Sok salah. Allah. Korset lagi bas. Dekin tuan. Salat. Ala yasin habibi. Sodok. Ilahi sallimin. Nah, kita ngerti bahasa dua. Ma huwa min hammin. Masih. Bi ahlil badri ya Allah salat. Majuan. Nah, kau majuan. Terus. Nah. Salatullah Salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa ni kali segera. Apa sehat. Tak sehat ni kah? Yalah, bukan anak orang. Kita luang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nyaman sampean, Mbak. Amelia. Panjangnya siapa? Amelia Salsa Safira. Amelia Saska Safira. Orang yang ketelok. Panggilan? Amel. Mbak Amel, siapkah Anda menjadi istri yang solihah? Insya Allah. Insya Allah. Nyawa Soyana, siapkah Anda? Siap. Amasa, Siap. Atana, Siap. Rakora, Siap. mandiin anak. Siap. Nyawa Soyana, Siap. nyawa Soe. Apa kena? So kita kebolol lagu kapi. Berarti sampean acak betul nah artena. Bela. Artena alatinin anak, alatinan laki. Siapkah Anda? Siap. Dohir batin? Iya. Tak angok-angokan? Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nyaman sampean, Mas. Ubaidillah. Orang mana? Keramat. Oh, Mak Semak. Loh lah, jumpa di mana pertama kali? Gak tahu. Gak tahu. Lagi lupa lah. Mbak, di mana jumpa pertama, Mbak? Di pantai Sumeneb. Tuh, pandangan pertama awal aku berjumpa. Tet. Nang Sumeneb, pantai Sumeneb, bareng Mas Ubay. Salam Muhammad. Majuan Mas itu, miringan Mas. Tak duga, aku tak duga. Nah, lah begitulah. Nah, Mas Ubay, siapkah Anda menjadi suami yang soleh? Insya Allah siap. Ongguan. Engki. Alako seberat apapun siapkah Anda? Insya Allah siap. Ongguan Mas. Engki. Majang, siapkah Anda? Tauning. Tahu nih. Jadi ibalay matwana. Ibalain. Matwana beda. Betul lakian beda. Ya sekolah deki sekolah. Ales majang. Pon. Sampean lagu nah, sedih daerah sampean apa? Tani. Daerah tani. Siapkah Anda asaka? Tauning. Kok tuh oning? Bilina saya bilina. Majang tak tahu, tani tak tahu. Aku apa? Dagang. Tegeng. Dagang bisa. Tak bisa. Berarti majang tak bisa. Ataneh tak bisa. Dagang tak bisa. Ngicok. Bang kamu satu kebi. Dagang majang ria. Lapah saya bisa.
Iya kalau udah sementara bisa sampean perkiraan. Kenapa sih bisa perkiraan? Ki siapin bisa kok ajar. Insya Allah. Insya Allah bisa kor ajar. Siap bagi? Siap bisa kor ajar. Coba tidung melolo mas. Aku boleh ditangkep haram mungkin ditangkep cari nih kan. Abu juga kebayang anak melolo. Melero mama yui kok. Ngiding. Cak kebayang anak melolo. Maya kebayang Roma boleh gua. Aten mas, sampai mulai semakin siap ngingunin Mbak Amil ki Mas Ubay. Cik Ratin dari Allah. Si bini Ratin sudah kayak gotong, alhamdulillah. Hirabil. Mbak Pinang beri belah 2. Cik badan tong loncong ke PE lu. Mun ke PE lekas depak. Mun saya bobo cok nyorot. Peko nyelem nanti kan deh. Mun real lekas ketemuan cok mancung ke PE sudah kayak mancung sebini mancung alhamdulillah. Hari bunyi ngeniat bu cuduan dari Gusti. Banyak siapa kalian? Pak Abis siapa kalian? Pak Abis pacaran. Pak Abis mun beri cudu tak jadi. Onggu. Berarti kapi lain pacaran kapi. Jodohkan ring tua tangki. Aduh, norok. Bireng tua lambat tangki. Ya Pak ada bagi jodohkan kia. Kita Pak genteng ya Pak ngendeng. Nama salam Muhammad. Mbak, siapkah Anda sholat berjemaah? Siap. Ongguan. Mbak, Mas Ubed, siapkah Anda jadi imam? Siap. Baca Fatihah? Ki ajar deh kemarin dia. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Arwah Tuhan Rebe. Titi imam ceretan jong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masa ada si imam? Kan tak santa on lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lambat. Bagaimana? Allah, cincin Allah. Kalau sampean berjemaah pas oke bi Allah. Kile mulai detik insya Allah langsung berjemaah. Mbak Emil, kulah banyak cerita nak orang kapan nguncang kulah lebur cek pun seneng. Beda apa? Nak foto berlo tong rontong, audu berjemaah. Alhamdulillah. Hirabil. Nak diwajibkan bi kulah tuh gendeki alek berjemaah. Ki mas ki, sampai jadi imam kan bisa pun wallahu ahad saja lancang inna atwaina ada itu saja lancang. Seperti yang berjemaah. Mun sampean berjemaah alek Mbak Emil dan Mbak Mas Obed. Sampean ini Mas Ubed sampean ini kalau berjemaah pesoki izin Allah amin Allahumma yakunu fuqara ayughnihim Allahu min fadlih. Mas Ubed dan Mbak Emil korban jenengan akabin bi Allah pesoki amin Allahumma. Berdua akabin lemareh berjemaah kada berjemaah. Kemudian Allah dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Perintahlah keluargamu, anakmu, istrimu, semua serumah berjemaah. Amin Allahumma. La nas'aluka rizqa. Saya tidak minta hartamu.
Saya tidak akan minta mobilmu, uangmu, hartamu semua. Kok tak ngalah demi Allah. Nah, narzuquk. Korban berdua berjemaah, panjenengan juga berjemaah compon seroma. Bingko pasawukiya. Rezeki Allah. Amin Allahumma. Munta partaja panjenengan coba Pak Polo hari boy. Pak Protong hari panjenengan coba berjemaah terus duhur, asar. Coba masih 40 hari coba. Tahu saya coba sampai deki langsung isya langsung sampai mati. Ki Mas Ki? Sampai mati ki bagi. Amin. Allahumma. Mantap tak sampai amin. Mantap tak kartu kerah. Amin. Mau ngoreng atau karan lek rezeki melarat. Ki, paman saya kayak gigir. Nang sebini. Sebini ngeroming tak lebih biasa yang bini. Saya laki ngucap situng sebini ngucap telok kecap. Sebini telok jus. Bener. Saya laki telok kecap, sebini telok jus. Ya Allah, lek, tak sah lek, kini tanggal, bener, lek, curi nyali tidak, boleh nangkut, dengar radio rosak, dengar radio, kapan Potter, bener, jadi panjenengan lengalai, dina bunyi kalah, lengalai, makai laki bunyi kalah cong, lengalai. Bitangkeri kok kaki nas panas sih. Mondeng bini ngucang aja telak. Doa apa? Allah tina. Cek kalah langalai. Langa? Acoran ni kikana acoran. Umur berapa lagi kikana acoran? Telur lekor. Cara mudah. Awet muda berarti. Jual beri malam kulo lempo. Tekiru juga. Kalau dewasa ni kaki muda. Makanya kuliah pembuang kaki muda jangan kuliah badan. Sampean saya cek lah kok. Dukar duan kan makin lagi sayur keluyuran semakin nanti bini binin tokuin kayak dingaki ocaan keluh kesana compok bertanya kima banyak orang iktikaf nang kardu bi iktikaf nang masjid kima banyak orang iktikaf nang kardu bi masjid kardu banyak orang iktikaf nang mengajak iktikaf nang kardu sampean tina ke masjid berjemaah tong rontong reng tua mak beri PC seneng ngerti bener reng tua beri PC reng tua beri kelampi reng tua beri belanja torot Quran anak si kedua tak atau Quran celep ais batu bener aduh mun sampean atokar lek ki pori alokar lek dari atokar duduk atokar sore atokar malam atokar abuh reng tua paling pengen bener ontur nyiwa kalah gua bener ki jarang dina ruwet reng tua sing ngajak atokan lengalai kasak lang ada yang tak atokar lagi bini aku atokar tadi mungkin nyampit kapi atokar melawan orang arah keng me atokar juga mantan anyar kana aku hai aduh seksinya jangan selaki hai aduh manisnya kawa kapan lemari atau beres boleh senang boleh alhamdulillah muntah atokar sekali lo lihat tangga aduh mun tak atokar terus atokar eko udah por kudu mun tak atokar tak nyaman tak lebur aku terus atokar eko iya atokar jumbu rayu roa Salam Muhammad ki berjemaah bertung ki penting nih kah penting kenapa berjemaah nikah khasiatnya la yusibuhu faqrun fid dunya tak bakal fakir di dunia amin Allahumma napa fakir mun miskin tak andi kelampin mbak coba roman mbak coba laku ki beda nih fakir ki nih miskin roman beda mbak coba kelampin mbak coba terlaku beda kakan laku ki beda nyaman miskin mun fakir tandi roma nguntra nyiwa kelampin mbak coba laku tak nemu yang nyaman fa jadi panjenengan kalau berjemaah tak kira fakir nemu laku bi Allah sedih napa lek amin Allahumma manter mari nah manter anak berdua ibu doa itu anaknya tersoki kula laku nak joko tak kok tahu saking si mecak lah mecak sama tinggi anak bini amin Allahumma kok gengsi mecak aslokop lete temo ngerti tangan aku kaos tangan muan celokopin kadang matan tor wah lepas mecak wek ngocak lematen ya Allah ngau anak bini kalau ya Allah ngau anak bini ya Allah kuliah di tangga sapa pepar sapa apa sipah ja isor bojo
Aneka bener nyaman kakan diasin sogi kaya jadi pak tukang becak nang eden romanto tukang becak ngongkong eden romanto aneka nang eden romanto wah taki aki bikakan kakitan di bini ya punten mana bini tangan lek abi ini yang kuang abin mun malam pak teman tedung kulang ngiding teman nginep sekalian Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana min bayan syamsu biqamar dalam semalam tiger soki terlalu alhamdulillah mangkan panjenengan tongkale mulai semakin nikah tongkah atina tongkah matana tongkah bodena ngerti bu semangat mau sholat dulu melolo HP tak masalah cukup HP jika lamun meja tok mau neku status neku TikTok neku ada kemarin lagi selesaikan sendiri pemarih matetet ku lebu sampai semakin tak neku HP halo halo hai halo yang digoyang-goyang yang dudut yang digoyang yang dangdut atau kabeh baca Quran Bismillahirrahmanirrahim innalladzina qalu seret tamunya mun Quran tamu mun nyanyian tau bi hafal apa terekam benar bener saya keding speaker sound TV kemah dangdut terus tangki kan lambo ada yang lambo tangki bener terekam tapi otan semakin sebalik dia mulai niku HP tok si terekam cuma nang HP tidak lek tau ku HP lek tau sare kan banyak orang mun lebih ke HP lupa makan lupa tidur bener ki ya long tangi ding sompet kopeng ananda ya bener cong melagi gas ada peng sompet tangi ding do koy kudek kamar bener ki tengel lah kena mangken bener lah mangkan panjenengan lah japi HP tok kalak sepalona makin dari cara pacar lah mare lah bener nelpon Mas Ubay lah badestiin nelpon Mbak Tuti ya Amel bersetin lah atau sabun teleponan atau lepat kalak penting tok usaha kelakoh jereken baru sampean niki tak usah do nikah apa coba bahaya bertanya akhirnya bebedaah orang laki bini atelak mana HP bener bebeda orang selingkuh gara HP banyak kapi pula hadir gini ya ini banyak jawaban bu oleh HP hubungan palsu lek assalamualaikum halo iya beri melek yang kau ropak camat rentah kecil padahal makan siapa bener ki palsu beli romak beli pasar bener ki mangkan panjenengan jauh sara ke HP ku tak lang penting HP kepatian kekeringan hajian tangki kalau pada tengah pakun palu ke HP bener ki kalau saya di tengah tapi sampai cek selalu le kapire coba gula mulai masuk nah kena gini ada aku tasbih aku HP kapi bener gula masuk dari embong nah kena gini hitung tak aku tasbih ngekeping aku HP melolo laki dua aku HP terus kapi tak gini tak tua tak kanak tak udah mungkin aku HP kapi bener ki tasbih kelopain Quran kelopain solawat kelopain bener dak remah 10 tahun akan datang 5 tahun 50 tahun 50 tahun sekali datang pasti di apa nak akan aku lebih panjenengan bener jauh semakinlah salbut bener semakinlah salbut 50 tahun ke depan 100 tahun ke depan apa jangan aku lebih panjenengan bener temu semakinlah HP mulu punya lengai jauh aku siapa juga 10 tahun lagi tak temu cek dalam boleh jangkian bi HP boleh lambok tak bisa pentah mungkin bisa pentah makin bener ki makin Mekah makin Riyadh Kalimantan anak boleh bisa pentah makin bener sarah HP makin Allahumma sholli ala Muhammad toreh boleh berpanjenengan tak fanatik ke HP keng cuma aku boleh panjenengan batasi kalak sapar lonah kalak sapar Qur'ana baca sholawat istighfarah
tasbihna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim subhanallah Allahumma sholli ala Muhammad. Mungkin Al-Quran ada buah gile bab mantan mungkin buki kibur bab ibadah panjenengan Gusti Allah 11 bulan yang akan datang kibuki 11 bulan sebekal datang panjenengan banyak istighfar sholawat Quran tahajud duha ayo cek bebrahi ingat Ramadan amin Allahumma nyamanah Ramadan mabrur mun panjenengan amal-amal Ramadan kalau keluar Ramadan berarti panjenengan pada hajian haji mabrur amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Menteri pendapat tahun datang bisa apa sepoleh amin Allahumma Ramadan mantar kita jangan umur bisa ibadah amin Allahumma mantan makin Gusti Allah ada bu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd وبما أنفقوا من أموالهم والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. Dawuh Gusti Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Orang laki yang mereka bertanggung jawab atas yang bini. Ki Mas Ubed bertanggung jawab atas Mbak Amil. Pon. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'. Reng laki bi Allah beri kelebihan setak pada benda yang bini. Bener. Reng laki kuat yang bini tak kong. Reng laki sehat yang bini tak sehat. Pon ini kan kuat ngoteng kuat nih. Laki sampean lagi. Toleh ni bini, tak melecak, toleh semangat engkau laki, ngingun bini, ngingun tang anak, amin Allahumma, ngingun tang bini, ngingun tang anak, tang bini redin. Engkau mesti laki bini, kau laki boleh redin pajur ya, ngerti? Minta teh laki mau coba baju, enten paju kapi pada genteng redin, amin Allahumma. Mikir ni kan, engkau ngingun anak, bini bertanggung jawab, ki. Tidak kau bagaimana las le, jangan kudu kira meja, nguli, bengkel, tak apa, sepenting halal, yang penting nikah. Bener lagi? Mungkin mau nanti PC tenang bu. Hati tenang walaupun tak punya. Tenang, pon. Jadi bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'. Laki Mas Ubaidillah. Laki lebih. Beri kelebihan bi Allah. Tidak bagi reng bini lemah, nama sokoni nangis, tanya bu, nampak apa sokoni na, musibah sokoni na, anak laki pun putih lagi na, bener, nangis, arapa Mas Ubed, macar pacaran reng lain. Pola na ba Emir tak gelem mandi. Seumpama nangis reng bini lemah murjana kuatnya orang lah laki pon semai wabima anfaqu min amwalihim reng laki wajib menafkahi atas istrinya abadan jai melaki melaki minyak laki buja pelapa dan lain-lain kita bangki reng laki wajib ngangkuin ke bini setahun tuh kan deh
Aduh lihat ya. Beri bi Allah lagi nak. Yakin. Amin Allahumma. Yakin kan gula. Kau berjemaah sampai soki lagi. Amin. Ya korjo tedung berjemaah atau tedung. Usaha nak pakun. Nika sampean siap akabit untuk siap tanggungnya. Siap nginguni tangki. Tangki mas. Siap abi ini siap ngingunin tangki. Iya. Kan kadang engkau marah cong abi cong kan bapan. Lepas kenapa nak noreng? Berarti yakin ka banti tak yakin ka Allah. Yakin ka Allah? Lagi gula mbak kundi toko. Paju tak paju labi ni gula. Oh mau 3 ekor gula mau 2 bolo. Mau 2 ekor labi ni. Ni kamu 3 ekor tuan sampean le. Ni ka berapa umur mbak? Alo. Sangat belas. Keng subur kok dah. Banyak vitamin dari ya. Ya. Nyak makan vitamin melolo ya. Buat turunnya paling gen teki, bapak teki paling mun. Yang oven dror anu bangkok. Lagi anak ni bersegini aja deh ya. Lama salam Muhammad. Biasa tinggi sekolah bisa lempol. Lagi gula nit nggak nikah. Gula raja nggak nikah. Lambu gula nikah semeter. Lama salam Muhammad. Cucu dia Allah. Cucu dari Allah. Reng bini lanjut ayat nikah. Terus fasolihatu nikah bak sampean bak. Fasolihatu qanitatun reng bini kotu toro ocak reng la hafizatun lil ghaib mun selake kejadian keluar Mas Ubed keluar lil ghaib eroman aja ketunyan selake aja ke beuteun nanti tibi aja ke kehormatan farjina ate cak mudunan jak selingkuh jak soal masuk reng lake jak cara pacaran reng lake jak pun teleponan reng lake Mas Ubed seorang amin Allahumma nikah fasolihatu qanitatun cinta berat sama Mas Ubed cinta Mas Ubed cinta ke Mas Ubed iya problem lain ndak si gontengan sokieu ndak tak ndak Mas beri apa dua apa Mas jodoh mulai jodoh Tuh tak bisa bu, tak bisa. Jangan tibi, kiceng lanceng, tuan soki, tuan gonteng penter, nyari serotin, lengan pondung mandi man, tepak kebe coba, cudun tepak kebe, tetanggan di nyari mandoman, cuduh di Gusti Allah. Terus qanitatun, taro ocak, asalkan tak bentah maksiat. Mau Surabaya ngebojeng le, sampai sing ngatak, mau selagi sengkang. Ini kecuki, Mas, jaga Mas payah, alaku, jaga Mas, becet di baba, teguk sokona, teguk po order, Mas, siapa jaga Mas, teguk po kena, teguk tas po, benih pas ngiding dia penjol, benih apa jang ngiding selain, Allahumma sholli ala Muhammad, nikah. Petang payah ngak kile tentang sholat lagi sholatan di kelemahan kabit lakian teko payah tebas sebili depan lakol dapur petang payah ngak ada coba lek siapa aja lek kan selake bini Mas maju Mas narela terus anu ya maju berjemaah langsung tahu pun sampean jauh ke masjid tahu ke masjid tahu ke musola waduhan bilakin bianan bi kompoi bantuan pada amin Allahumma jauh masjid ji tina mun semak ke masjid ongke tak sempurna sholat dah orang tetanggan masjid tak boleh ke masjid remak semak selengkan patah bujang masjid tak sempurna bujang Allahumma sholli ala Muhammad hafizatul lil ghaib bima hafizallah kalaban perkara sepakon raksa sareng Gusti Allah iki menika kahormatna farjina aja ke atas ketuna orang lah laki tibi kan semangkin nika Mbak Amel andi laki kan semangkin Mas Ubed andi bini Mas ki tak oleh yul kok nang konjak kan cantol le kan makin lonjolo nama ndak tak oleh jual kali kecuali bibi ini tanah apa berjalan berdua boleh berdua mana jalan-jalan le jalan-jalannya abin beste lan jalan punya abin iya mun tani beste aja tak terus jalun di budin ada jago aja melek jalan ya jalan tak apa kedua Allahumma sholli ala Muhammad jadi pesan berjemaah le mulai makin ki siap jadi imam siap jadi makmum insyaallah ke isya deki langsung langsung praktek kaki insyaallah sampai terus sampai sebulan 2 bulan terus sampai mate so mun tak partai sampai lek bukti aki 40 hari boy sampean 40 hari jauh-jauh 40 hari berjemaah insyaallah bi Allah beri jalan keluar kon 5 waktu beri cerita suatu saat halo
Halo. Bercerita situng kiai andi santri. Kiai gula rajin rot. Tin. Dibudi nang santren tero nyampi kiai. Apa cong? Nyai cek lah tidak kulo terus makai. Tuh na bagi gula iko. Oh, iya cong iya bagi bengkok terus kayaknya. Iya bagi. Yang dengan syarat bisengkok mayu berjemaah 40 hari. Apa hari? Oh gigepang. Cok pun 40 hari bahulai bunyain botin tak apa-apa. Bunyain bahenol ratin nggak artis. Nggak Sri Devi. Akhirnya bojang oleh bojang mana cong bojang seare 2 are 3 are 40 terpa are 5 are 10 are dapat 20 are selekor 2 ekor pakai tak langkong punten burung bu saya taruh ke bunya apa sholat berjemaah kele semarengin aten orang mapilu amin Allahumma asal terus ke budang maksiat tak bagi bi Allah seni kecuke samtian deki 2 ekor are terus bi Allah penemu kerja tidung melolo usaha duit kemana-mana pakai duit kemana-mana pakai duit D doa aduh ale D doa usaha alako sa doa mo lolo sa bujang mo lolo ngaji mo lolo alako ala Alif Jabar A, Lam Jabar La, Kop ngepesku. Iya. Alaku. 2 alaku. 2 ki. Kengain, betung duit doa. Doa ki, berdua usaha. Ki ki. Betul ikhtiar. Arten ikhtiar kele mun beri utang ke sampean teh ngate. Ku utang ka kele 10 juta. Elah kak, malek kembang bila hasil anu bagi 10 juta. Tak nyerah. Tak tengah. Sampean memberi utang ke sampean nyari utang ke sampean. Sampean ongkosin entar mulu deh nah. Ongkosin nih kak, tak langkung utang di obang. Ongkosin 100.000, 50.000. Mare, tebang tak aja 10 juta. Angga. Bener. Saya mangkada ongkosi, tak pedih orang tak geloreng kisah. Jadi ongkosi entera. Salam Muhammad. Kuwi ndek kakku lah. Kaki mau tangga kecek repot apa? Ongkos 50.000 mun jauh 100.000 gua. Mari aman. Bener. Tak kejadian ongkos sih. Nah, salam Muhammad. Mun teh utang langkung tak andele aduh. Tong, manter badabek-rebek aku. Utang pesen teh beli. Wah, bener ki. Salam Muhammad. Doa, usaha, ikhtiar. Pas tawakal kira ki mari adua alaqoh tengah-teh tak muncul tengah-teh ikhtiar tengah-teh lakon tengah-teh mun sampean yekar dagangan 1 juta seumpama beli 1,5 beli 1,5 kira kudu benter nafser dari mana teh nah tugas kinto sak cukup pajang utang gigi cukup di sak taser kudu benter nafser tengah-teh nyaman ikhtiar yang terakhir pasrah ke Allah lamari adua lamari alaqoh lamari tengah-teh pasrah ke Allah keng ujian amin Allahumma. Sampai di sini perjumpaan kita. Semua kita berjumpa dalam episode yang akan datang. Mun korang nguncang tibe. Orang jang tibe. Sekentoh matur kaulah. Kurang lebihnya mohon maaf. Lesolah kana. Nyai tadi empeduna. Ada iya. Nah tadi empeduna tu ada bonan cong le buang operasi. Terbarokah saja amin. Emotin duit bareng. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Bareng. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Mulai 1, 2, 3. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Tengah-teh ikhtiar kela. Ibu ki. Sekentoh motor kaulah. Walau binya mohon maaf. Betul nah. Ya doa kelu Pak. Tujuh kelu pian. Bismillahirrahmanirrahim. Malah oleh doa kelu minta doa nih kabila. Ang minta doa nak mulai soki. Amin. Orang berjemaah sokin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir li ummat Sayyidina Muhammad maghfiratan 'ammatan ya rabbal alamin. Allahumma farrij 'an ummat Sayyidina Muhammad farjan 'ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmatah wal maghfirata ala ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat mimma syariqil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha wa bil khusus ahli kubur si hadir sebut ayat marhum Bang Sebang lan di kenceran sampean teng kubur mulai kirim ahli kubur sebut Bang Sebang bas kula mbak tibi bas وأصولهم وفروعهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وبسئ مدخلهم وقِ نزلهم ya Allah seperaki tusan saya sebut kipur ya Allah khusus almarhum tuan rumah ya Allah seperaki tusan ya Allah terima akibat ya Allah di ahli swarga ya Allah nak poton mentermul di dunia akhirat ya Allah coba ki di musibah ya Allah coba ki di maksiat ya Allah manta teka hajar ke Mekah Madinah ya Allah haji ban umrah ya Allah tambah ki rezeki sebanyak sehalal sebarokah ya Allah mantan sedua mantan cucu barokatunya akhirat ya Allah hati keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah mantan tato karan ya Allah terkempang rezekinya ya Allah lekas ke Bayroma lekas ke haji ya Allah ben muka-muka anak si kedua pernikah ya Allah mantan sedua ubay sarang amil muka-muka ya Allah nak poton solihin solihat manfaat barokah termul jatuhnya akhirat nak poton mun laki tang genteng bitin terpenter ya Allah terbarokah nak poton ya Allah menteri pasti orang sepak tidak keajudan ya Allah tidak keajudan ya Rasulullah muka-muka nak poton anak berdua nak poton sehat dari juga ya Allah menteri nak poton solihin solihat manfaat barokah termul jatuhnya akhirat ya Allah termul jatuhnya akhirat ya Allah nak poton si hadir mantan kau setuju si hadir mangken semir ngagi pengajian kau mangken muka-muka tidak poton salihin salihat manfaat barokah dunia akhirat bayang aki nak poton bayang aki poton saat tadi poton nyon ke Allah anak poton soleh bayang aki poton sewaktuan sampai bungsu sebut nyaman bayang aki mana hati orang solihin solihat bentar manfaat nak foto ya Allah bentar bajir dunia akhirat ya Allah hati orang seperti keajunan nak foto mantan nak foto syahadir setuju bangkian saya polong ya Allah hati nak foto seperti keajunan ya Allah tidak foto lebura salat ya Allah nak foto kau leban panjang kembang rezeki ya Allah nak foto kau leban panjang ya Allah kesenang orang tiga baca orang ya Allah nak foto mentar soki mentar lampa ya Allah mentar lebur Quran nak foto ya Allah lebur salawat ya Allah lebur tikar ya Allah lebur berjemaah ya Allah mungkin nak foto lebur berjemaah ya Allah mentar nak foto lebur berjemaah ya Allah hasiat berjemaah nomor situng tak fakir dunia selamat sesekopur berdua mertelok buku nunggu aku begitu nangkangan nomor 4 mang hisap leban kempang nomor 5 leban nang tete pada bendep kedap mukamu kepratu keajunan amal soleh mangken sak polong perika ya Allah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار coba kita kena adunan ya Allah mantar 11 bulan sebekal datang mereka ya Allah ngamal lagi amal soleh saya kelakon bulan Ramadan ya Allah mantar lebur berjemaah lebur Quran salawat tikar sedekah macam-macam ya Allah muka-muka sampai 4 tahun datang Gusti pada pagi Ramadan tahun datang ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar masuk ki suara ke pawalong akiban wali-walina ajunan ya Allah pawalong akiban dengan soalina ajunan ya Allah pawalong akiban malaikat ajunan nabina ajunan ya Allah syuhadan ajunan ya Allah pawalong akiban malaikat ajunan ya Allah
وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله waswahbihi ajma'in. Ya Allah, muga mantan saya kedua cucu barokah manfaatnya akhirat, mantan atau karena kembang rezeki nak mutun solihin solihat lekar kebaikan mal kasong ke haji. Ya Allah, muga pengen lancar rezeki sareng ajunan. Ya Allah, menteri pesuki selampe. Ya Allah, tak sombong nak anak kedua pernikah. Ya Allah, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi waswahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal du'aana bi asraril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.